Ona je bila jako popularna pjevačica, zaista mnogi su je voljeli, mnogi su je cijenili, a Vera Nešić proslavila se 80-ih godina. Imala je zaista zapažene i hitove. Ti si mi srce polomio, bez tebe jutro ne sviće, probudi me, a mnogi su je i zapazili kada je otpjevala numeru Zaspala je Šumadija. Međutim, 2006. godine izbacila je pjesmu pod nazivom Bolujem. Se razvoljela, onda je javljeno da je preminula 2011. godine u 51. godini. Javnost sada ostala jako tužna, jako potresena, mnogi tada su se oprostili od nje s obzirom da su je mnogi znali, cijenili, voljeli i poštovali. Ono što je jako interesantno kada je ona u pitanju je da je na početku karijere Svetlane Cece Ražnatović u pjesmi Svetak za novetak pjevala i prateće vokale. Kažu neki da je zaista bila ogroman talenat, da je bila jedna izvanredna pjevačica, mnogi su je voljeli, mnogi su je cijenili, mnogi je se sjećaju i dan danas. Kada se razbolila, javnost je bila jako tužna, a kažu neki da je zaista mnogo toga pretrpjela. Preminula je 2011. godine u 51. godini, a upravo kada je ta vijest tada i objavljena, javnost je bila jako tužna, jako potresena i nema osobe koja tada nije komentarisala, pogotovo tad su tek zaživjele društvene mreže, mnogi su komentarisali, mnogi su se opraštali od nje tada na društvenim mrežama sa jako dirljivim riječima, a njena smrt rastužila je apsolutno čitavu Srbiju i čitav Balkan.